لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وهو علي أما بعد. Pezi watukufu Maislamu mawatani ya mashujaa, risari deside ya uka gelazimio andua ziyade botidi ngosi ba haina mwenza akili haisaharamu wa uka wachafuka ngetapalao siyo hanjume singarendo mbwani siyo hanjume ngarenda uhombani redera lowe ejo liya itubu wenge ejo liya ife haina zijo jiri shangarendo mbwani yode diferensi ya hatu no andwaji ngamusoni suala kabla ya rare jandisa ebana zalingenda hu emakatirilu na ya nubu tukufu eni ujole jawabu yabo kairia ni jibu emakati hausi kwa lelo unu ebana zalingenda hu narmde bismillah mnijibu emahala wekodo wazalia liyo usiku wa lelo unu ngenda hu enu la pitali anda hu Lieutenant Alawi zalinge la pitali anda hu vi mtukufu zalinge da hu la pitali anda hu azali usiku wa lelo unu mfumne nge komori au kati komori ilo suala ni mwezi sauni watukufu usiku wa lelo azali nge komori au kati komori namjibu cho wizarendele vanu nge komori au kati komori watukufu azali nido ona okay all right basi bo watukufu wa Komori izweti mabia ya ukana wala yo vira Komori kweli dezahani azali yo vira Komori shawala kati Komori balanda we yalona itwa ijiro ya surume ne shawala ikulazimu ikebala isangu do balanvio au bala gufanyo $. Ala ibi de sharabu hamba mudhifa tayar nge harume kabin kreo ya ele shirika la Ethiopian Airlines na wamrenge wambe bo ebanu ukanti sanda hivi ufanya hazi sanda hivi envio ke kontio moroni reundu bala rehubalia gari pashia o reundu bala huipashia kebidio mwambie Ethiopian Airlines kamrenge mweza shonka uwe dofanya haza to usiku mjo ya barini danyina ya mwede mahafe auri mbaniye auri majirisaniye amjoka emahote sinema hote $, ne makapiteni wa Ethiopian Airlines pia funga na wanzani nao hama miswiri tao aina wakati wenda horma voyage wahenda hozo hadiqat alhayawanat malahi zinyama CP1 wadwenda CP2 haina wakati wanazioni wao wanzo wafanye sorti likoli watuenda hozo ndo waonezi nyama nezankima basi wale hata wazifa basi ngawe ya maukana engezi nyama zinzo urongo wazijodosa emnashoni kadhangeje ewana isatimiza ukaja timizi izeliza jonda azali izabakisha azali wandu wa Ethiopian Airlines ikawa lazima ndo amba
wala mnaijomba wala amba ndio mtu mwoni dao yadi abaki abasa haina mtu pasha bebe ezawe mkaidi ebanu ikasha paro kat ebanu president sida hivi ikasha paro mona aina wakati amvie juha we sombalia wakati konti imbalia kamtuji sisa kamtuona haya bahi ndawe alona itwa ijiro shenge bani yeye eshetwa kajare mwana zika ulazimke bane zilera zino isangu jo ubala mvio au isangu jo zeno goza haya mvio pia tsainu amkaribu tuo tsoi raisi wa hanyu indera mnaliyo pigeon voyageur au mbia bana ja Morocco ala bana ndi Afrique du Sud au bana de Marekani au la bana ja Ulaya ala bana tuo asumani ezinu twabia hindira isiende atana kwa madazino yabongo no mabdila heri inde zari hunda itsuru mamriyeru mawoyi itsuru mamriyeru mawoyi basinga mwambioni hizo na mwambiani masuala na mwambiani ya ukana ikaka mjafanye jitihadi wa opposition shanga mbakio banu mwishia sesese ti mwishia lelo akaurogoa basi amba ula pizo nurdini mbaye bo sesese bo majanvi kujajo kabwenge ukaja nurdini mbaye udamba we mtiti nurdini mbaye ombeni ya njia shioni ya soma ya timizi ya jafaranta je ya injeze ya jatimizi ya somesa ngwazo jifanyise na watu jo parushinda wanzi furazi nzima yabo jumla shade jabu tude jifanyise na nurdini mbaye bo gawa engono wo mwanili yao undo mwiso wo mwanili yao toyi mkababa enamna ya kaziwa kutuona haya ukana raisi etu amba ukana ngewoi akana itwa shaki binadamu ikawula zimwikia isangu jobala mvio toyi hau yake manza nuwa hezenziwa nezenu ninezivanga wanu ibida basakazwa ibanga dazila za hele jimbo na babuhuna mabahabo nyanronga toyi arende haibanga au bundukuchu do todo ye kwaida do hucha basi yoregeze mali bahe wale mewane ulezi washindwa nezenzaye weda wima mbaze kwezi amime mwone bwa komori amime mwone izo naziona lelo amwone izo naziona lelo bwa komori kwando angamiza sumani woyo wana inde namne peuple ya Komori yafanya e peuple ya Komori wajirende namna ino bahimdu kala umuwe ndula umuwe ya daza ya rendwa zino عندما يصعد القمة من لا يستحق فاعلم أن من رفعه حمار ekaya heyabo juu wetide ya lazimu basi mjuo na ukana owakubali wao izo des impundra basi e comportement o Komori wajibali yao ni yoga jibali yao hamampundra haina shinda kupashi yo yemtembelea inde namna wa Komori wafanya hamulidiani mpahisa hamfunguni hamtortuyani hamhidiani hampia banyunyi nyinyi mjirendeja empundra hiyo mpashilo alelo hende harenge emnafidi ya wahahe mnaitwa patasi basi zinde zandenza emnaitwa patasi wahe toi wende kwa mfanyira ukwezi ngamona utobia madazini kamona utobia madazini bwa Komori ngamona ukamtuona manli grandissime mlionero sawa furahana raha waisa ya majana mane na majana maili mnamshenzi uo audio ya henda yambie mbaba hahe au yambie mwana shewahe au yambie mzaza he ukana ngamtambiho
bomba uvazo kursha zina silipo ya kinrusha bombaba wa wandu walona utungu bese wa ulili ya wafungi ya wahibi ulioenda mbaba ukana ça suffit bombaba bamodo haya bomba ukazo awazi ya mtu mshe bombaba bomba ukazo asikubaza mtu mshe bombaba kamtuona ngamona kamtuona ba mana kushangu ngombo katuona ngamona kamtuona waisa wende ngwamea awimbe songa namna riyadi oyimbe songa namna riyadi parce que ezemaliza hanyu zirengo ngabotsoyi yamba kwezi mbaba fundi lukumani kwezi ngamona uzini tobia madazini ngamona utobia madazini kamtuona inde mahalensi ya hanyu ngamdodo ma esclave pia ngamdedo ba yindri tsona mana ngamona mnaito patasi tu anyama mbaba haja malilwa isaja kwezi yena ba notabilité dai notabilité yo inji if et notabilité if ezun toi bien dazibisino we mna conseiller mna yakobidi ya conseiller mbaba hae hajua vazo mna kandu wankudi no ana makoti wa mafiti hajua ngurendo cinema ulio urongoze mwana shewahe mna kafiri wa mwana shewahe walukumani ambebo walukumani uomru yakana hikma walaqad atayna luqmana alhikma anashkur Allah wakana hikma kana akidi lukumani wakautoa nyasu ya njema ekakatutoana muri mamusuye shawida mbari ngwa conseiller wa mbaba hae ajuha kairi mbaba hera hana wi kairi mbaba hera mnara ngoyi bo kumuri ya turongoza amwambiyo we ulo Maroko shawala timu sana suala kama mnijibu ya uka mbaba hengeda hu mbaba imweza shonga wengeda hu imweza shonga ya rizali imweza shonga wengeda hu tu atem na mono poshoni ava mna koti ne mna siri wakuri kamona enga mumona hau ngamumona o ena mna to mono poshoni zinunja paro zonata atamna mbaba ikaja paro fanya tobia mandisi oindo la ndali suwe mboga ne le pizzai ne mayonnaise ya tire ma photo jadambe yivijete yanda ilane le ilale ekewa jamru ya jatahera isi obaleze mbiyo wazirudi ngoni watu wawende zao wende wabalo sambi ngwa wonesa kwa linjeshi na hifadhi na amni Taino inde namna azali ya mbali ya nde emergency lele gari hilo wando wa mkubaliyo namna waliyo wando wa mkubaliyo namna waliyo mzata wakatu mwasani huu tamba we mtuaminekewe ya zaya hoi mtuaminekewe ya paroza ya hoi yoimbe se wana ya dungo ujayo wazima shahajorongo za we ukabo ezaiba nungwaja la yoto mlebelea ibanga yoto dunga na bunduku jwa ina mahala endao oto dunga na waiti oto dunga na waili ekengwa endao wafeze mfiyombi hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah ba utita moti ufa ezinu tobia hindi angala koti ya malilo linobe so marché mararu ya jofa de euro gamona tobia madazini bo komori ili tukobidi mndio beza kaya mzigite bala ya mrenge ba sharpo ila ya irenge ya mtite mango mona ole koti ila hatwe ola ulodi ngoni ola ajwamba we bomze vali navaya ajoli twambia le navaya kamona we harajuha hanjia bunguzi baho oda hahani hajuari ngwanzo yake rais wa Afrika na mjedi ngosi ni wandu wazali tiono la dungo hibe marindi na majifiri Gauda upi wala watu Gauda upi eti Mwenyezi Mungu akatukuza esajiri eti Mwenyezi Mungu atukuzeti Mwenyezi Mungu atukuzeti ya rumaidi yake president wa Afrika
Dake Afrika wa Afrika. Salam taka ya dimari. E kaka bomdi ya Joma Swili na Viropis ya Monturoi ya Tahemba Koti ya Mbesha mbe utiparo jovale koti linutse nabo na mumtunde mjweka wana vale koti linu beka aliva ya bo ibidi ya chwa mbingu ya hinti wa ya trete wa babo kole ya isange majununu rasmi awa isa asuru meneki rasmi emdo subita vale koti linu ya roha ya birabahanu kaza aliyele koti linu ko ili haliva ya haroha enamna inu abwa ibida ya bo abai katimwemba yabo eza yabo ikairiera nondo dungana nae mdungana na mdo ambara isi ya subutia vale namna inu ya roha mdungana na mdu presententi yaba sabo mwa irenga hamfu ya rende haja jamna hindi woi shila hebanu namna liyo vango mumwana ndo ban wai khirbete keda eda geja Samuel eto bawandi zona bale loka eto wabajana ningu parambadi eto bajanani mbadi ele kaubaya ezinto byanda zibizino bwana we baya ezinto byanda zibizino atemba bushito tso inyongo wa mndewa onemba inu uamadeda ebanga muna ukamtsona ashira ho waloda onaye washira ho mkubaliyo washira ho aminiyo anu kairiye ya ratodoka hatwa muona hana nyi mdoda nyina edi nufa udali bili nuka mbudi yao waje mdiyo mtire foto mto mndengeza ranzi obo usiku kampanya ria jahunu ya jaga kabango do voti wa bora ndo sinema on tipe ni mdo abago tuka uka president basi we ya jahunu ikalote litiji da hobi bala ba itene bala teli mono akanti Allah akanti tule ibi ne groupe yango bala wakanti basata ina mnana jom mona ya kanti ntoto bala teti tamfungo buto bomze ama ilo boy elegance direct njalina mdu fungo buto jairi ufanye jawe ezinto byara zibisi embasi eba mwana mkanda embasi ra kakine mba mkanda wo komdu fikiri unuzi wa ndo waloni mhunga Waingwanzo wa rumeti katuta mna kostumu wambaba ya hibeze maliza hii dunia baya shangoda rivale mna koti wa hindinide mna siri yate mna mhono poshoni kamtuna fira magazine sabu woiba woimbe sabo lelo yengo chochoka ujwa ende harumeze bali woi sabu woiba alhamdulillah do foma ha Choi, weide umrumoni ibanga daina bundu kuju wadunga na waili ngwa mteresa oni tawa no waili ingo magari ni ngutonjilieze mali za wa Komori baibanga ngoge yongo tozungulie abwe abanga mu mjibuni auka emwamba azali nge Komora ukati Komori azali nge Komora ukati Komori na mjibunge njo umwambiani ezachiri azalinge Komora ukati Komori basi tambie serikali ya uka daino ndo aminio azali kambuje ni opposition azali ngujolawa kaka mjabuje ngujolawa ni muhimili yao ya ukana 2030 2050 2000 ngamjo jwana yopia shangu jwenda zahe engujenda zahe je nongo onezibutala owenda zao wende zauji wende zao hamvu wende zao hakodo wende zao haina namna wende zao hambademi emakatiyanu ngabwambage Komori ngabwamba kati Komori azalinge da hubi nyiwenchi isahari je Komori lelo haujana haukajare je Komori bwa tokofu azali hareje Komori lelo haujana haukajareje Komori watukufu azali nido shiwandwahe ohamba azali wo
ono wabange made wabange la pitali wamba kati azalinge made wade mwiri ambao Mwenyezi Mungu heze tabu yaonesa wa komori mguna timbe uno wanza rabbal alamin hauka omfariki wazali iyo kheri yaho wa komori wajo uhunda mrujo kanamba imani namba irumbi yawe azali ngena wade mwi warabu hamba maradhi mudhmina wa mishwiri wade mwi uko wongeni waranti hale amjwa ukazali akaikoni hakambeni hakatijinda hopi Banue entumba hokaibanga banue intiza lelo. Shaban lelo de anjama biho. Shaban ye kajaparo baki mjini kadombili. Wanu hoka ya keibanga. Awia kebundu kuju. Ele jando linulo tila lelo. Aka ikona se kwa maele na zinkada na mahakati hona nyeve yu atale mewa. Ase kwa wawudi yange mbeni. Alintambu yu atale mewa. Ase kwa wa inabahanu. Toi lo longu twa mwezi nti banda we alona itwa idiro shabani kaula zimkengu do balanvio amjoke ma piloti wa he mashirika konto komori pi yange manzani wao vanu we kaza paro kanti envio ikanti yo toi lunga gama bateri ya gar chayo de suifa ya oi penza shonga wa he mhazi besebano yakawa umbiza hamba ngaromba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ritiparo jokanti wadima ramira aina mrungu jozungu aina mala jo hundari alia irenge ranga mizo wananti enti nuri renge miado Mwenyezi Mungu risijini oindo byaka uambiza wano waili couple ya Abu Lahabi in bese bada Abu Lahabi wanu inde do tukodungana nao awanu inu barsa ne realide ya Abu Lahabi wataba samahani wamba ungebegeo ni tunde banu haraka na angalie une seconde watukufu une seconde tujua hapo nifanyeje abange watukufu tikanzaruma bienuka azalinge mmade ngena wade mwi ngojo yetrete yoridie tawa ereje iyo fanya hamakati na zampunda cheza kama himu na kanzani mwabieni banu do kana mkazaneze du mwabati ishia shekeke akauvumbu wazila sahi mwana mshuhatu ni poroviteni mwabia ukana na kujajoka wange ukajano dini mbaye ujoka wande ubi hauzingara wanazioni udo wasomesa audo wanzishia azali audo rongole ya azali raola mnamtufumo mumbeni raola mnamhiba marindi ola ulo mtuje abasa ola tijiba tani sijuparo mazanga sijima zava ngani sawa angerati jifanyise na nurdini udamba ewe ujo tuwando biwo amigo tukauli bi Hassan Hamadi biye na ila arifuna wa onti pia yabo upula mnamba ukajole wa wapare wande watinzwa ni azali upula jole watinzwa ni azali ngone mrumda ili yao ibanga amjote mnajimbo wa mabo huna mabahabonya nronga toi anede hamna ibanga wailo yumwanili yao inu itwananga guduro shenge banakana hitwa shamana damu ajokange pilo tabasa ajodiji balile anvio ajonda hule mnanvio yadopashi kwanzo ende ame mapesa ileza basinge na wade mwi ngutrete wa hemweza shunga woi ibe beseba no emrume yo mwambia kana utilembele ya bake wo bontibe yo lembele yanga jodunga na rife bya kongo tojo isisananga gamati ambia we ya 70 ngosi au ambia we juhadi ngosi na bakimzimaro goze mnyawo we bo Abu Lahabi wataba hawla wala quwwata illa billah ala fuid anda lanza shongo dungo jawabi ya zango no yabongo hama warenge diama wajango atiro foto daona yokilo antuho le bobo majindu wendo avaze jilondo huyo bari ni hula ega mona abongo atopo abongo mona ilo antuho le ija wa wandu wa wafanyo hazaru masirikali
wajawa himilia mna dunia tu olengwa bia zao hama deze piramide Egypt ngamona wandonza shonga abungwa bia zizao kana na mtire mafoto bataino ola mruhaja ola mlindo haja weiba he olio ya uhara zijirio tu ombesewa wambela mna robo 10 wajawa wamnika mtuja wambe azalingo tukaurende ko morijo biguni na mwambie ukana ele para ki wamba mtume ala ulita hadar salam alihisa korengo wamba azali ya moriani banko humja mdini tibe watandani ndo wamba nyide mazarif inde mala azali ya mbeha oni anampashie eyo mwenza kiringo tukaudi pashia yule deda nduna nambe mala uyanzo yede yede emergency azali kabati ujwa bonge jukanda da ubi yudi jezo ruda ubi halafu peuple ya Komori wakubaliwa ndo amada namna ino na mtidoli waza woi ekarivu kuna mtidoli waza woi ya renda bawide wana nyasi wa hafa haria jawa la lange hunungu do fanya mbabi za mashuhuli yejitataza shana mdoju wa kamtidi waze woi wa Komori feli ya uka ganyina za haiberi nyi mwenji weindo la jamba wafanya otra hizo mnaitwa nyendo na marto otra hizo ngabya trahizo Komora mazali bo na aribano yamba ngo tukoni kwa riali hedazulisiwa basi otra hizo ngabo mndu yaranganye ti yodu amazali bo na miwan aonge ntanda na Muhammad Ali Swalih no Muhammad Ali Swalih wala ibidi mumnike prix Nobel emndu ya kanaezi ya tukamteresa ninyo pia ya Iranti mwamba rawaze na izo pia wanda ilale itona rokati ti widina shongana hakamu wadungo njia umenyeze nyumba za wantu abo bala sambi kwa hama bahewe indo la jaka uliswa mboga roi de ministre des affaires étrangères indo la tijija wajawali swa mboga na mayonezi pia watiro mafoto pia warendo cinema wana arwedo wakilenti wabebanyu tawa onyi mdungo wambe varafara wabebanyu tawa jango afanyi yao mnaitwa patasi mnakofia ikombe tu wajango mfanyi ukozi abora hakati raisi waisho warendo awamezi mbabe hamba enda bawa usufi ubale majana matanu wavurizize pia woto jajanko taizo zijiri toy wabebanyu no jomba hanyu pia wabebanyu tawa pia zalinda likonte salina tujobane dali siwa vashifo liba hanuiho awali siwa aliswa pahaba hanuiho tuongoto ya dil musiba ebango mumana egeti kana mtomba wangu ma timoneze surazin wallahi kena tuye usele garia wana mbe hospitali lo karibu ya ebango mumana wana mnali wallahi ka jona we direct ka tumbe hospital e kamdulo Nairobi mwenza imani shaba himi kutuma pozina foto emba bushita ikausa hunu aiberele ya avambasira kina mbamkanda ufikiri tunia ebango mumona obanu da mamicha obanu mmono nai namnambie baba nokatimi wona mammono nai ebango mumona we namna ni mona obanu matsuye hangu yafu eli nuvaonda libili hata eto lelo ilu yavazwa lelo hata kairi eto ava atova ya ndora ana taino isaka zo madi eto bajanani la ilaha illallah wanware ke gari la serikali tilo abani kwa tike endaro waboroti oli yautaha beni au yautaha magari ya lola tuare ngeido ndezembuzi gezila ofei ti hali yabo ko bori kwa tuko udoleze fei ujoni kwa majana mani kujodo shindoni kana uhunda bawa wala kana uhunda mindu ujoji uhunda gulozino amjodo le mapesa basa bahi naidede ngombo emtaje ola aja pizza njo amtuje sisi wambeni dekanda jejera deteza jibaza tumja baza mwambie kasia da bwa ho utibana Nurdini Mbaye Nurdini Mbaye atwaliko la somo ngombo ngo anti hezi asoma bobo yefefefe
udamba kana bane Facebook ile tia de kazibi bana msatu wagulaja hamba bana msatu wala nafisa bana msatu nafisa goje ala pesa wambeni wala mashujaa wala mawatwani makafiri ya pulwani ya zali wenda wakaumenyo msihiri watoze nyumba za wanrumro wasa wamba famani atada alaikum fa'tadu bimithli ma atada alaikum ujumfanyeni wadu na mumfanyi hamadao enge mzabu enge funda Abdul Hakim enge tijidodobi wazia walokana mseleba nga mduri tajalini kwa jajo huja shawa wabulia warende zila ba wakaurenda zinu ba d'accord odo alone de jeshi odo alone ezi waju wazia uka ntije kebo mana mango bole jeshi jeli yuwa wanama wafe no alafungu subuti mtujua ende aliswa mayonezi jiyo dul kamali alisi wana serikali ya azali ya mbekana shamkida jana fanya siasa komori eke kamsini wapesa mdomli bale biye da wendo wasoma hindi wafanya hindi wanu kwanzo doa ngeri ya hema jamfi yibali yoto domba kwanzo ulibe position B eri ya hema jamfi ya watu atuvantara bo ebanu wokuna mro urongoza ba ebane mndu mcha ulo ebati wa hunda bwidiri so wo ekebati wa hunda engeti la buri lo Faransa ya ukamdodo rumbulia mdo mato shaujona eko wenyeze parti no wana na shay mbato do tad ebanu ko sana madola ola wanu watu kuziwa bo aina mdani kwa elimu watu kuziwa nurdini mbaya tukuziwa bani kwa elimu asana amada tukuziwa bani kwa elimu ila arifa tukuziwa bani kwa elimu wewe ni kwa ndiwe wewe kati ulaba jo udo subito amba ukane mwanamshe ebanu kweli wogeda hubi bashira fili kweli wala ado amba kusaidia azali ebanu geda hubi ike kweli gisibiti ande nafisa ola paramba bakhaulu ma Facebook bani ni tia gisibiti mdada jarongo na Facebook na mteni mtini yani yomushi yeze ngo yakawzam ukari mwanamsho hatu mtukufu muhtarama nafisa hareze nuko ya zamba ila kechabidi ya izondi sio tata itete yambao amime mushi nafisa kechabidi ngwena mnaila badingari homao zintosho bwa yedi akauzamba tainu na mwishi hede bayinu hawa wane hede bayinu ni watiti swafi wemtiti tuje kwa nato juhari wajibari kama mdomo na nurdi nimbayo hangu wa ambajao no eza jiro hao kada unadalao eza jiro hao hundu dalao ya temndo eza nyumba zahe mabanhahe hao mazuko he wazohe za malizao bahari kwati bahari ngwa wazali waongo wazalira nti haleno kabasi nyumba ya tomro emana wakautomro bodaba emana wakautomro dabo zembwa zenda zamenyo msihiri zamenyela pitali zaranganya zakaumenya maulida yodemani ya dabo wenda wamenyeze nyumba za wandu wa viole wa hibaze mbuzi wamenyo msihiri wamenyela pitali wafuma demani za nyumba za kautomro bodaba shaho hazali hongo wa uranzi hale nukujaishia ya ukana wafanya ndongo na mwishie bwa Komori yule demokrasia ndio tumtuje wala ustara bonduri nike ndo hulana zani mazahatum no zama malizatu zwenyewe shanyide mtoto mwende mwamenyeza wandu wao ikaanza hato yo irengwa na mwishie watukufu kijabana leo wa Ramadaka Nchashi kama au kweli hakaya bandu kana ndarangalie ngabo wanzwa profite de bainu ngwesheli yao heli ezo za hamba mwishie sawzirejeza banu sawzirejeza sha yakahubagusa wende mbagusa juzi makalima yambao ya tushe
umjwa mtuje ngayo harumaze archivu za taji huo ekija dukanjema ikamwambia taji hatema kalima yao hauaminifu wahanu manamsho yamba hindu tuje kwa domena na wandu wa siasa ai kama upoza mtuje manamsho bangu tambiho nizo azali yare dao bangu sikiti howe yakazo ala mjimji madena azali nituje izo hamba wakati wa kililu kama upoza na rwezi upoza nda wakati wa sambi wakawandu wakana hezi na maupo hao bahari ngwa wazali yuri demokrasi ndoto mtuje pono stara konduri nike do hulana zeni mazahatum no zeni mali zatu zwenye shanyide mjode ndamo uwo wantu ikanza hato yo irengo watukufu sijabana leo wa madaka nchashi kasina saa 6 dakika 46 halabwa wandu sahi wala wahatola wakama shulini watolwa wa mwana mrohi mwenzanu be mwana hanyu wafanjao halafunga mwandu wajinika una akili wamba hari bala kwa starabu bonurdulimba wemtiti eze tafauti za siasa zongo mtuje ngabware ma mtuje abasanyu nyurambia wani ko kompara ono ngambia zongo mtuje nyurambia kanya ndo mtuje ngambia zongo mtuje ino jalousie we ya tusoma hindu ya loba no yadokula enda ila pizondo basi ngakwedi nudimi mbai na taji wa asemse ila kalima jema haubi enongwe kabu hauke video ya msuali ndawe botaji namwishia tukamba Facebook inti ya ulapiza namwishie aba sanga asemse sha lazim ka ngawe le video complet sema na kutubitia ngojuo mwanzo mbadili mnende siasa mrefuta mnenge mjo msuje rongo heri manzao wala halafu mbuga tuangalia ezo minduni hapa we watanumba mro bahari wandu wao ngo ezi ngo sutenewe ezi tuona unafika madu ngo bahari mchomba kashe mwana hatoi harongoza naye yoneza hamba mwana hatoi hamba makalima ya pomji ya dharau mji de mwa saidia fuchari wangazita hauba vula ngazita haula komori lijamba yukazamba ukazrendwa wemba jini yakwe hambu ya roy vanu mji yo daula yo serikali ashila he ekana wandu abulia siasa na utovoda mtuje kwa jabulia simodiani do wahubulia mfano wa mwana mama mtani wangu abdumadi fanye nge masayabu halabwa wale kajalabwa hamazele ngwazamba zila zitamisha amshie abudu hatolo chwani halabwa railo hao pakama shulini amri rengo watola na mwenzani kwezi yabo boyorde nimbai wemtiti wamengo niko mtuje leson wemtiti hoja wamengo niko mtuje leson hangwanzo nkimana mtuje leson mjibali yo wemtiti ndio mtahani okete bali mkazani hakuuni wambeni ndio mwajuha mtongozo wa mwenda mwambie ye ulone video ya mwana mtatu ya kaurongo ya makalima yao yaitie ho kamilifu hayo wandu waishie ile kalima namba gamdolisha kamli abonge na mnetsi hoja mnange siasa mwite hari banu banchuo namnu banu nyuona
komijini hanyu ni ulila pizza yule ngema ngomana hatu mwana brezo manzao nema lideriwa hanyo ya mtuje wa urengwano si ujiwasa sikana maka wei hapo wandu wate zazalishewo na rimposhe nyimu wa wandu wafu nyimpu wa wandu wade wa wandu wafu kamikori nikaleswa ema lideri maopoza walo jumude azali no tambisha azali mijiniwa azali do wo wandu no funga wandu no tambisha wandu bobo yabonge nywa titi bonurdi nimbaye hoshina wakisite wandu hauma sababu wa mtuje wajiwe hede bainu hawa wane hede bainu nywa titi swafi we mtiti tuje kwa nato juhari wajihibari kama mbanhahe hauma sana bonduri nike ndo hulana nita ikubali haniha ya mjwa mtuje wanti pia wakubalika zenongo zambawo zijiri tena zibiri nani kwa kuzamba siasa kwa kuzamba siasa aminga aminu kaya yenge kwa jaka amini ngeze na wanu ni mkalimani wa mtuje au wanu mkalimani wa serikali wandori nikelezo leo simbeni utakwambia tajika zengo zika yo opposition zengo za hani le kalima lo lioni ya omji izungu skuju hamisho hamejene pia harmeme jijistahi wapeko nganyinyo utorenga le zina unkawana hunanga hubadiluzi na ufanya sense ya wevi dong ijoka njema yenge ufanya tartibu hata haukanga nye video yo rao kaya jema ngana mengano na jingari mjibu la pizza michahani heli profite de baini wala pizo mtu mtuje lakini udeni na ndo ujuha mte hadotie video kamili waishiye basi ngamwishi yao yabano lade mkalimani wa mtuje wede mkalimani wa serikali ikebano wede udafi bawandu wajingara hana wajuka kukanti wa mwishilie yauka mbanongo wa komoro wakauta hamtuje na warongoze ele fujari la hao au walifunge bola juhamu bala ngamize komori lihi bili wakabati to biambi wala kabati raisi ya ruma na ujohuja ujokamuira hana azali dalilu na muhime ba mungungo jo mndengati hale kamwa benze Allahumma amina nje mwone efurahijuka nwa komori so njaparo na raisi mkomori yafanyiwa mafoto ya namna inu mimi njaparo na raisi mkomori yafanyiwa mafoto ya namna inu mimi tina uto wa mafoto ya kufanywa kima kwa misido ya ringana sha kammonao Honge urisani wandu mabulia mnaidede kawido manilioni iban kantina mro mdafine katimwiti kamtina mro mdafini ekati daba kamtina mro mdongoleane katitete wede mndu mamhanti ukakweli wede mndu mdongoleoni namtsaye mndu mwezamba roho namtsaye mndu ya birashioni namtsaye mndu mwezamba twabia mdeti mnaidete ba hata Samuel eto ele kafiri la Kameruni atojwa utova emba kandu nemba kofia ya himendo ngamona we wahanye na mnavaya ngamona we wahanye na mnaya vaya dobia tukana akili dobia tukana irumbi dobia tukana imani yaonewe ya vaina mnayo yambe endari wakili wansitu hatu atomba na mumweti wara kana mtsai pana doli komtsahe dol prani wara kam ni kawe yale ya rai jare mabonti ya dango ne sofuro amam rudu ngo udubilo ni wandu abo wala ngo mbata wa sawala iya wala wandu aja
wala wanrua aja ila kifafa tiyo ija enamna mramona o hawla wala quwwata illa billah bahawa ya juhangu anzo malina shongana pwawa rani maza shonga ya mzaya shake kakatala pitali ya mtia ngamjela na utimizi ni rongoze zuki wangu sedali ya thumani ya lolao hea de usiku lelo kabosai wede mananyi ho eto mimi njajola umu eto eka fanya inazofanya no hawa hundri kajariste isha iyo mjejiste hiranti gemude mdamsite hini na bo wede thoman aboge beseda la thumani enda lole usome majilisi ne to arabu shele kalima de kan mbratin pleurnishi ekawa komori waju hawa libeze bie nezemali za hauza rengwa za tuwa lapitali za tufanya pare za tufanya jao ujua mnikiwazo mzibale mwedezani sede la thumani gojo himebala udeta pale ni fura bari Samuel eto minga mjoka Samuel eto waka ubela reali ya mtrizeni kanyinya ruma profi nika mtina baniani halafu ezemaliza atungwa mwede mazila tekila abo wewe wagboa ingeti kanati tijoharete immédiatement hawa suite tijoharete. Qu'est-ce que tu as fait? Équipe nationale 11 personnes sont contaminées comment? C'est-à-dire kujafanya mesures za wa protéger kujafanya mesures za wa protéger wesedali wagboa ikawlazimu ujoenda wa ramase wananzi rilibiye wanrubiye na ijo pia wandi wa blokewa hamafiti malba journalisti wala ma supporter jo wabihanya haruma periode ya pandemi halafunga ila ndito pleurnish ngwambio peuple ko mwati pleurnish be manza nwaho eto hajangwa zo wonese uka arrête ukabidi ufanyizo eto yafanya udafienti ya shau elele ya wandu wako karjo papa eto haja si uja urenga wandu ndro si chao waka mkamrenga ndo ko kabjaja mbeni mnariali kabjambeli abunga jode wadozi aruma ibata na hafla na utire mafoto iyo ni batoko ya hao ya owenza stronga wanu pia wadunga sati mana hiyo mazanwa je suis très content mana mabo wasiliba na rume mariage hangu honi honor shauti kentu dori timbuli ukana mbeto pleurnisha maana watiti wanangoro kuzwana nao bsedali atman wanangoro kuzwana kwa furaha undana na uzadi enda dole bala eto medezani sheke ujabana ngorongo inu affaire personnelle abo utiridirika ushaburi timbuli bakufanya bêtise banu hata ima pesa ujauko uligwa ni mapesa no meki owezi wao wajauka ulika mapesa ulibela madaware mayo parce que kutafanya organisation yenjem kujabala imameti wa lazim kamjabali ma supporter wa lazim kwa jadi afia namna lazim angayingwa na corona kamtina hindwa na mwelezanyi nyinyi mdomwala maanda mhumo sotere kamtina pirifwe ya reserve magoli mara ruare mwane corona nkaurenga numero 3 mdege skochi mkazi kamtajua tamaru ya kufanya ata ankre ukana mjohansi ya umfanye nogo bala eto mdemeni la mata parce que hajoka comme tu dois iso manta ala fule longo tuambie peuple comme arrêter de pleurer chez bam babilo oui babilo eri jo welele arke kar babilo e kerenge eto umkaze madi eto asula mada usufa umvaze buchuti ne kofia hazi ujo utuza ya mweze rongo izo za hoda wana shauti jaruma shuli yao ngawana furabo eto na wao balero bokume wache watanga yode chikomo ribyo ntajola umwe ka urumanza nulona mapesa bato bange nayo abo gibidia ni kwa nationalité abo mdide mweti abo azalia je moneke abo no e cancer ya loniyo o miduni amboge niyo tso ubone kamgwa benze kai yonge jo kane ama waje baje muru waje ujorisikini ango jomba wakamade enyimlo yabo ewa economy ti ono msaidia bala mkasi ilambanya maboko yoto ndaendea ihule yabo arumajo shoma udu wa ule mabarika na madamjani ya mvinyo wade wanu yabo ibanyama ila hise ede kubuo ouverture boucherie kama bula boucherie ya shmanka badi wa wapesi wa huenda Roma ba ouverture na shongana hakam ikawula zuma bikana nono kamjari protection ro etona ile ya ukana no abora johanyu titsori sijini uri sankidi uri ndeti hindu
si jwa pardone si wandu wema si ufanya si jwa urenga mndondro watu ufanye jaidiri sa namba kana wandu adungo po wandu de azali kwa jao si warengando enyinga mnugo po enyimpo wandu de wandu umpo wandu de wandu wafi wahanyu wandu wafi wahanyu wandu wafi wakati wa hele galagala la ikililu na baba ula mndu mtuje wakoza shaza watu force pia wabahizwa pia wende sichira hopi Honge akomorina mkazani abasa wabebe hanyu wajomba hanyu tamba mdu wabeshamba ndo atamhara tawanu wende ngwafanyao asuma ni kwezi pia wende malilu pia ngwafanyao asuma ni kwezi indeze pare tawanu ndo dungo laliko rumeze shughuli ana ajojiswa wende asome abengo do asome sidera kubala ina malari jobe wa ritojo fikiri indele vuba wala mru ambango ndo yarume ngomone ya vai ti ali amungu gujo vaya jao ti ali abona mdida sumani bagujo vaya na mnai sibuti apa mbu bakotinu bayoze tuzi jao gujo mvaliani zin gujo mvaliani jao tamba wede besede mwanyanya ya yo pare ya komori komori tsao akomori tsawanu indene mna majira rebo komori wode ulone defense wanu ebese utambie ke etide ya towe roho wae oindo la to wafundi wa choma rumbo sha gebaina almauti wal wede ya wa ya hafa ba hewu oindo la ka utafanya so wando haziwa hai ile mkalimani rasmi wa serikali na wa mtuje ya chargewa ya draw charge ya kesa dola pizo wa nduba siwoi wani dino akautire ni foto ni jendi zamba kweli au wani ni photoshop namna chima ndeza mkutire foto madali bai akomori kwa chuko urende haje mnabuzi weze tuzijao kamjodo lemani ujombani majana matani nyito zila wani amjozi tita umwede mate joina bange abo mvure basi uwengo wendo binguni indeza mbakishani bwa komori mnajana woyi uparona sifumhoma woyi mnajana muhtaram woyi kati ya madami bambese rakaja uliliwa shawingu mnogozoni ha akili woyi dirisa ukazongo mrongo mchukuru wakilaba busumana mada sula usufa eto bajana nitoi hatsongezari la pizo kana mrenti utodo budamana wate to pleurnish no gojo tsahasama hewa komori bo sedalis sedafman sikuzen rwazamba zila kazamba komori wakana hamu omatsuwa hamarengeze maliza hamu maga mado Kameruni na rishindwa ni wajisi charity shindo ha betisi na negligence iti trompe wakilaba yawe kengari da hiyo karjava leze bieza tunasi myezi mngwari nikabati jamaro kurajenda hule arisi wafu bikilaba abange abo mkomori ngena haki ya dai abange kada hiyo ka eto hatukaona ma tukawikirazi wanangananga ebala muyelo wanarugoda ona ele lobo ya hajaru mweshuli yaho mrengendo shautirudi ukawshoda mamreto pleurnish udorwa shizungu eto yesha wana komori kwa jani sami hatabas d'ailleurs c'était pas le moment. Basi na mdo bezeduma we opposition wadaza wajewado tambulani mnaidirisa Mwenyezi Mungu jorirenge yae ya jandiye zimbwade yalo nizo ya tibone kamwa bente no iliri hundani na mdu jora Mwenyezi Mungu ujo kana irumbi ujo sikinyo wa komori ujo kana maarifa ujo tanganyo wa komori banga mmonao uwe ya mpuwa fatahu izo ya jaya kahamba wananyasi oadze pia gouverneur faruata na etoda hupinanda hubo faruata ingwendo wa hime mna joueur na mna joueur ule fédération de waringane na mdo jisite
mtuona watona zorenda ngotona wandu wenza shonga watona zorenda wabari zembezo tipia ufarua eba ndaona sama weli eto ikonda kuna ndaho kamwe mafikiri mala mtu una bankuhu mwaniko wandu wafa batongo watuka udola ula paraki la undi ilamba mtume sallallahu alayhi wasallam yenda yakauliza hadar salama ngolijoka udwali rengwa lije hiyo mjomdo hulabo umwelewa ufarua ufarua wanu wewe kabla zimu eke hata umpare ya jeho ya idara ya hao bakuja twenda Kameruni au sedari kuja twenda Kameruni na ministri wa Kameruni na maguverneri na wao wajua kasidali hata kabata jua kasidali hadi currency East Africain mengoni mwandu wajibiwa enamna kahuru mpira vitesi he namna kaujanga jina hizo personnellement tikaujibiwa enamna Samuel eto ya kohura mujibwa naye namna ejia hai tikaujibiwa na Okosha tikaujibiwa na Rashid Yekini tikaujibiwa na tikaujibiwa na Majoro ko Jempos yala sende yo lisena wao tinda na wasana mdungo wumba abasa ejiri africain exemplaire wangu wosa Diomane shaiye kenaka utengeza ikabu mufti na kadhi na governor na wala pia wajiwaji bari watu bweke wasedali huende ezentisa wao izona bu governor na ministri na opia kwa nauti uto cha urenge de bani hawa uya pomba cha urenge ngeka mtuko uto hanyo tipi ya bomtwana zoro eda bani beseno vema kwa mtina ba hafula hiyo kapatimba boya saya anzo ikazi wa hiyo kapatimba inauguration hiyo wale wahime haruma ibushemba nyama ila boko ila mjokana otozimeze kamera bala oto irenga ndo wafanye Joshua na vinyo wano wafenfio mbi ikebala ngwandu atire mapose msaidi yetu ngo bukasi bali wona bande ndo liza ukaze mikasi wahimene mikasi ezi mguna mtoweni haraka kamwa benzi abwenge ila babisa zidete za ndo abamka chikuza azali adalike teka kwa president elini africaine adalike teka kajao salam taka ya dimari araza lingo joka ukara isi wa Union Africaine mtoto hakwili mwana rabo awaisa tola wakana kwa kaindini wakana kwa ukara isi waisa tola wocha izo ndizo wakamba ontipi tojari hunde ulamnyanya wanrabo wandu wanatuka urambia basi chaka batatandongo abonge na mkazane izo ndabo za hanyu hata usiku Mwenyezi Mungu yajo mparisani shana mtulilie basumani hombaki hahe maroku muda mwinji ula uwade Mwenyezi Mungu yajo ujalia ngojedo amba bono haikaptisha kare ambage mwade engwa hu tsoi ngabo ngombo yabo ikana hufa bonge mnono ngenda babo ngeja daramu ngeja vino dezemvuza ikabati mndulo nizo iyo kejo ndizo manzo mambi ende bange mnono ngena mvundo tonto abonge garjo kazabana tombe Mwenyezi Mungu haraka Mwenyezi Mungu yaritolele fujarilino shanga mwambio ni namtulilie na mkazaneze dua e opposition na mbaki yabo karena uransi ushukuriye mwana mshuhatu woi we aonese masikitifia heni zetwabi ya azali ya zirenda ukonzi juu no wandu wa msaidi yao izo pia rizambo mijini sha karijarendo azinu abonge na mshele jimbo la kauvumbu wa Sumani amsoye tanganya bana Nyandonga
mara zuishi leba ona tapalavo tachi ivanga tsoi we ivanga we ya ai sorry wangamizo ulanga sove manga bunduku jiwondo ivanga bunduku ivanga paula manga ivanga samba ulanga pigeon voyageur bunduku ivanga wanzabi habari za Komori kinga mtoa video yangu na mtemi na jimbo wewe habari za Komori namwambia habari za Komori watemi na jimbo wewe ya amjohere yabu po Musa le jimbo de lia la tungu wa ivanga o ivanga mpwazitwa mundukutu Shiara ntibo Madame City na majashi ngulo mtanga nde majimbo chatilele batani yari hayasa nde majimbo tile masanga ne masafa ne hayasa fumo nyide mafuma majurunga bo Komori eze tabuza muhura nyide mwazitonga mawajirunga Wende wazitonga nyide mwazitongeza gutsolenga mnahuba mnaibanga gutsolenga
anuko ono mavaranga jahazi ya inangabunga iheza tanga ibahiza paula manga ibaula samba ulanga olona holo ayinanga jahazi ya inangabunga iheza tanga ibahiza paula manga ibaula samba ulanga hale yawe kamwa benze kakajare mzinga ngujofa hajadi hawi yafe ho wale wa mzingara heze duwaza hatu samba ulanga mishi hao ngamlisa hao wakomori walihudu ile jimbo la Ibanga mfanyana na Ndonga madenge la pitali mtsawro haihona muwe kamwa bent Allahumma amin wa hewa na zidede wa hahe wogani kaka prelila wa Afrika mna mtufumu ya shindwane mbavi za mabawa alingode arenge nti ya Irume ashindwane mbavi za mabawa na majina moja rugoda Rume Afrika rombo ya Afrika wapo yo ile shambwani kama mtu warudwa yangamizo inike hijo ايوه يا عم ده عالم مجنون ايه ده zifunda za ujinga njia waliswa mihunga pia na mjeha winji harumwe majilisi ya hongi mtukufu wa mbeni jeruone seze twabia zahe makafiri ne mafujari ne mavayu ne zembesili wazifanya harumo mji mtukufu wa mbeni ameshie furazi ya vili ya mani mjazaha atwa ameshie furazi ya vili indele jimbo la Ibanga pigeon voyageur ya ondukuju una mabaha bonya Ndonga Ibanga mabuhuna mabaha bonya Ndonga Ibanga Sabazimana Ibanga kulidogundi bwankanga bundukuju hadi sotanga bundukuju
الله. Welcome. Ndio la tia kibofundi. Lekangwe halimishiunga ile ushindo majito na shunga. Lekangwe halimishiunga ile ushindo majito na shunga. Mlikibana shibashiwanga mlima jera mnoso ujinga. Ujinga. Shanizi simazihanga kamfuhanura. Namodeze dua. Asheda katibude na kumi. Allahumma amin. Olona holo kaitonaka kazi inakabunda inatanga ibaiza tola magari maula sambaunanga. Olona holo kaitonaka kazi inakabunda inatanga ibaiza tola magari Jimbori di Tamania Ivanga Pigeon voyager. Le délai Jimbo la Ivanga Pigeon voyager hein? Mwede wafuwa wachirunga Sabitabu wede wasitonga Ndele Jimbo la Pigeon voyager Ivanga Lamhunga Sabitabu wede wasitonga Nao Jana kuli kujoirenga Mamwenje machozi ya hanga masanitani kwa ono baranga. Kwa ukizani kwa ono mabaranga. Kanina uwanga ya fuka tohoro izidi uhanga. Sisana ziburi ni saza hangwa. Ila sisa kanina uwanga ya fuka tohoro izidi uhanga. Sisana ziburi ni saza hangwa. Olona holo kaitonaka kazi inakabunda inatanga ibaiza tola magari maula sambaunanga. Olona holo kaitonaka
Bob. Chanson qu'ils ont voyagé, Ivanga. اللهم أهلكه قريبا بزمنا مغاميزي حركة إن شاء الله. اللهم أمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.